clear tu zong zong te in zafa in chibai kabuk le vek cheuni voin hi ogas ni somni pakua sak ni somni panga ania voin lama LADC emergency budget session nei ania kha emergency budget session a khanin in hialna na satak mai chuaka longklai mi puitem mak ti po kan hloa hemi chungchang hi voin hian ron riak ve sim sim hi train ka ria ti chun hemi heta hian puvizir sang ale puviel hmu ka hi a in hiala puvizir sang ala hi ZPM lampang opposition leader ania ti chuanin tuna chairman a hi UDA lampanga chairman kha ani boka ti chuanin a in hialna bula hi puvizir sang a hianin session kaudana hian dan bo chiat na omani pu chairman ti kha atran chan ania ti chuan puviel hmu ka hianin he session nei dana hian dan bo chiat na pakhat ma om love hi governor thu nei na hnuaya om kan niangin governor in session hi ko mai ni engma dan bo chiat na om lo ti kha an thu in chu ani ta eng po chun ta se video hi kan play phot tanga video kan play zon hulama hianin tlem te tiang chen te hi thu soi tur ka nei ve a video kan play tak ba in khong in like le share lama khanin thanem min han ngai pui deuh hlek turin kan som ve le bok cheu ni let's go total likhat ku chairman không phải takin midit thum ngalek ku toina kun min pethela ka wa lo bome kha ka to hun danga iti zo kong hiang gwen chu budget present cho wani nim jine jang jong jong kan zo to wa midit nga kan pel lo bonga minit thum tiang available to chu kan business a tel tak lawa helai ta ka hi puvel hmu ka hi kava site wang UDA lampang hi ka site wang ni loin session hi an zo don mai towa engkim kha anti turang ang kan ti zo vek towa adu chon puhuak puvel hmu ka hianin opposition lampanga puvizir sanga hi thu soi hun na po kha ape na pelo theini hemi kongai he chuanin tun tum issue he chuanin puvel hmu ka hi ache polite khop mai ti jok tiang ti hianin hun top to hnuwa opposition lampang leader kha thu soina hun an pe eng thil nge thleng che don le play ole bu chairman kalome ti dan phung pa ngai ani lo ti kan thia ma ro tu chairman permission ani chuan house a hian kan participate mai vela tu tiang taka un khir un chep takara un thamin pe kalom tak zit ani budget present ani Hundanga Khan, Heng budget 2025-26 supplementary demand for grant tite establishment sa alan angot hian kan siat suka kan present kan timaya to discussion don niya budget a speech tak ka kan nei thina maro chu kalphung thar nge ni don ka thelowa ku chairman he kan sarkar hi ain din tum dan atang towa man mole dan bo thiat na veka din ania hoina hian sarkar na anga kan kalpui tina po dan bo thiat na bokin bul kan tan don ania ku chairman sarkar sim soi sel na min ngai sak chuan in benga thep mai theye amai ro tu lam chu ani lawani ti kan soi duwa session ko dan kalphung hima po dan bo thiat na atanga bultan ani budget present a po hian dan ti fam kim lawa present ani boka chu wang chuan sarkar UDA kan ti don nge uda kan ti don lai tak hi chu puvizir sang hi angai om ve ka tia min du takin an political party tang rol pol kha mingan phu ve em ya UDA po kha ti thadu lo ni uda puvizir sang ta hi chon i fall tlat thadeu khanin UDA kha ti sak ve mai lang chuanin boruak he pun lun mi in karing lawa uda aron tilai te hi ruling lampang em zaom tak pakhat khan na ron ngai thei lo khop maya chu aron chang don ne le let's go clear zel pot an he sarkar piang tur hian dan le dun poi sakna pakhat ma nei lawa voin ni hi kan ba zong tak khan lo ngai thalok la
kan dan tran chan helai hian kan pu chairman tu lai tu ka soi fia don ani governor ina session hi he order tran chan pu chairman ka ka soi fia don ani re ni na executive member of chairman ko ali lawa governor thua ko kan ye khala ka chu pu chairman ka sia lo ma ro tu khalai da na ka soi don ani kan dan som thum pani na paruk na khan in spite of notwithstanding atia hemi dana in riak lawa hian governor tuan se son hi ako theyang atia ako ani ma se chu dan bu ka chu mi chu mang don ani chuan kan dan som thum pangana khan entaula on summoning the session under rule 32 atitani rule 32 manga session hi akawani chuan heng hi azom turani ti aum tani chu da chuan proviso akhan member ankal man don lowani chuan messenger atirang ati adike messenger in tira min lo pe amai ro chu khamin noi proviso abokan ngun takakan en chuan emergency session ani poin 10 days saka before the commencement of the session atiani emergency session ani rule 32 manga session dia ko don ani poin hemi hi rule 35 tuan a sunzom turani azom turani ti ani tani tu tiang bokin kan rule za som di pangana ka normal session ani ya normal session ani lo kan dan chairman rule 35 ka thiar ro lo nga tharo kan chia chua ka nge note he nial na bul an tran chhodon chi a mu nam chhodon chi a tin ni china kan soyang khan uda atia lama wang khan pakhat em zom tak mai ngai dana pela tin hemi ccb rules hi an chairman hen a chair chuak dona ke point kan ccb rules a hi helai a in nial na chang lai te hi apani nin 32 and 35 kha karon chair chuak ve ve doni kan chairman zom tak hen chair chuak zo phot se chang karon chair veng Notwithstanding anything contained in this rule, nothing shall restrict the power of the governor to summon a meeting of the district council at any time kasia as he may think fit in public interest. kasia tu mi dan som thum pani na paruk na tuan se som chu in ko som thum paruk na som thum pani na dan paruk na bang tuan se sonin ko chu ak thu nei na ni ma se dan som thum pangana kan som thum pani na maka se som ko don ni tuan point of clarification put kha khata che khan uda ti kha ron chang le don ngai thlang luk deuin chairman khongai takin kan senior member zom tak khana soya ani clarification na ti khai ka soi du zo ka chu voin ya hian ni china kan dana soi fiana khan heng dan zong in hi in ziak ma sela governor chuan chula ti huna ati huna sesona ko theyang ti dana kha atlo chana chu wang chuan voin ya hian kan ram le namin budget nei hi amamo to sia chu wang chuan dan hoya he sarkar hi uda ani lova UDA kan din ani chu wang chuan kan ram le hamtan kan ding ani pu chairman dan som thum pani na in akowa kha a pui ani voin se son chu mo budget se son chu pui mi khop me borok po so sa ka ni anjinga hen tel ve cha kom khop maya nervous nga mi tan chun an bula hen om tam chi vak lo mai thei se son lai chon ti chuanin kan ccb rules hianin ang tin chiang ya lo soi ti kha kan han chiar vel a hrim nga tin puvizir sang a tran lampang hi kan ccb rules 35 kha atlo chan ta ti chuanin ruling lampang hianin UDA lampang hianin 32 clause 6 ka an tran chan via ang tin chiang ya an zia ti kha kan chiar kan hu ve hrim tiang clear to the point kan ccb rules hi kan hretam lu tuk in ari nom lova chu an hriat ve hrim kha thain ka ria hei hi kan ccb rules suni ta 35 32 le 35 kha buaina siam tu kha ani tlat maya chuwan sunin kan hu ve hrim ta po hi a tha ni
CCB rules te po hi kan Lungtlai district ka cheng te chuanin kan hriat ve hrim te po hi thain ka ria hei hi anita chapter 7 district council session conduct and business thereof general ti khani ta chuan 32 a hian summoning of the district council ania tuna hianin 32 ania tuna hian ai clause 6 hi UDA lampang tran chan khani ta kan chiar ve hrim te chiar nom nan kan mark zuai anga chiarang 32 clause 6 notwithstanding anything contained in this rule, nothing shall restrict the power of the governor to summon a meeting of the district council at any time as he may think fit in public interest. Tikha hi UDA lampang inan tran chan kha ania hemi kan CCB rules sa chuanin UDA lampang tran chan po kha a declare thlap ani chu tianin amizoin handa don taila CCB rules 32 clause 6 a chuanin heng rules a tel lo le mai pal alo mani chuan adu hun le remati huna session na kau thayang hei kan governor zaum tak address na ni chutian ni si chuanin UDA lampangina an tran chana kha avadik mai mel ve o ko lo tia ma se tuna puvizir sanga opposition leader ina atran chana khan engtin cheng en zia ve ti kha kan mu vele phot don ani puvizir sanga tan chana hi he ta hen hei hi 35 khani ta chon he ta 35 last parami hi provided further that a notice for the emergency session shall be issued at least 10 days before the date of a commencement of the session kha puvizir sanga tran chan chuni ve ta ti chuanin puvizir sanga tran chan a hian engtin nge lo in zia ve ami zo var zon chuanin emergency session kawani chuanin session tran ma ni som tal at least 10 days tal kha gap kha tur ni kha puvizir sanga tran chan chu anita chutiani chunin kan CCB rules a hi ain kal kan ti donem ni a boi thlak khop maya governor hianin kan district council hen full power deu tho thang hi anei ve power sang em maya tuna kan chairman zaum takina soyang khanin kan governor hianin session he du chona kau theine ma se puvizir sanga soyang khanin 32 clause 6 clause chana session in kau don ni chuanin 35 last parami manghian nga tinge budget emergency session hi in kau ve lo gap lo hi chu dan bo chiat na ni session dan bo chiat na ni aron tia a boi thlak le maya helai taka hi governor power alian sia kan CCB rules a chuti chuan ti tur ni ti kha alojiak vele clip thlap box sia chuwan chuan engpo chu ni ta se video kan play le phot tanga kan soi chho ze lang a thu nei na ni ka soi sel lo dan som thum pani na manga ko ni tuan som thum panga na kha azui turani tinani kalai kha asiak lo kha som thum panga na kha in thil fia hun ani lo top ni lo dan zo ka hi kan pom turani khoi takin pu chen voin ya hian budget session discussion kan ne kan member zom tak kan senior member te an lo tela dan in thil fia nam hun ani lo wa kha boruak so sang tan dona tin he video ka react du na pakhata chu session lai khanin chairman lampang ruling lampang kha an chuak hukta kha session lai anga tinge chairman lampang ruling lampang an ti tawem ni ti kha zona oma chu ke nge point hemi ken tir hian kat thinarim em kan district council om dan hi chu an va han za pui om tak te o ka tia nge group pakhata chuanin an ti setan la an bang ta ni mo ti kha comment kha kan drop ve heng he ma se ka han en chen ka han ngai thla chianga kan LADC kan chairman zaum tak hianin thu kha lo soi ru reng maya ain nial boi wang hian mi puian kan shelo mai ni in ka ria chulai chu tu na hianin slow motion is slow in kan da anga clear to the point kan riat thiam theinan tunge dik lo jok ti te po kha kan riat ve kha thashim sim in ka ria ka play phatang tulan ti ni chon po ta khan kal uluk do longai thruwa LADC chairman hen session hi ati top nge top lo ti kha uluk do longai thla do ne zo mai ro se dan
kal le zok mai ro se kha ta khang kan chairman hianin session he lo ti top dei to ni session a hianin in nial bo hi karem ti love session hi ka ti to pani ati to nuwa chairman hianin a chair kha a chua san chau ni hei longklai mi pui longklai district mi pui ten kan chairman hi kan dem fu maya ma se thu chiang thuam se zok ka riat huin ke chung ka dem lut tuk lova tin chairman lampang ka kan tran de uwang khanin UDL sarkar kha ka tran ti nani lo ke chuanin fak ngai chu ka fakanga fak ngai lo chu ka fak lawang selang ngai huna ka selanga UDL lampang po ka selang ti chuanin kan ngai thanon le lok tiang in ken semhan lo mai thaya discussion kan ne kan member som tak kan senior member te an lo te la danin fulfianam hunan ilwa tulan tini chon po ta kan kal le zok mai ro se lawadan po ta kal le zok mai ro se kha kan chairman hena soi chiang ani a soi lo ti kan om chuanin khongain in phone atang khanin ange slow motion kan handa chinula chiang khop mai session na hiani in nial buaina chua hi karem tilova chu van chon session hi ka ti top ani ti kha chu soi ngai ti chuanin kami chungchang kha chu du tok don taila a in nial na lai taka kha a boi thak khop maya kan CCB rules lelam pangkhanin 32 clause 6 khan an tranchan khani ta ti chuanin opposition lampang khanin 35 last para kha an tranchan vele khani ta engpo chun ta se ke hi dan shemi kanilova dan po hi ka shalu tuklova ma se he ta hianin 32 clause 6 o hei hi ni ta ruling lampang ina an tranchan po kha dikve thei tho ni mo governor chuanin adu hun le remati hun na session he kau thayang ti kha he helaya CCB rules 32 clause 6 a hen ain ziak chiang ve khop me ti chuanin kan han chuk lengar 35 a hianin he ta hian last para hian a lo ziak vele a lo ziak ve reng maya session emergency session kawani chuan session tran ma ni som tal hi gap om nge tur ni ti kha chu hey shall be issued at least 10 days before the date of a commencement of the session ti kha ron ziak vele se helai kan CCB rules tran chan hianin voin khan in nial na chuak ani chu van chun voina kan LADC budget session na in nial na kha chu ke chuanin an thu kha rem dan ka thiam che lo chan chu dan shami kan ni lova le lampang pon dik mo site ruling lampang po an dik an thu soi an ma ni tran chan zona chuan site B po an ma ni tran na zona chuan an dik ve CCB rules klo chanin an tang ve ke chuanin kam hu dana chuanin 50-15 voina in nial na kha ka pe ni le khati zong kha voin ta na ka video kan siam thei chu ni le phot ta se ni danga video thar dang ne kan hmu la thau do ne